perut ondel-ondel lapar nih. Itu ada tukang apaan ya? Oh, Cilung. Ondel-ondel mau beli ah. Ada Azam juga tuh. Azam. Azam lagi ngapain, Zam? Enggak lah, Azam lagi beli cilung, Zam. Ondel-ondel juga mau jajan cilung ah. Laper. Ya udah, ntar jajan aja. Bang, ondel-ondel cilung 2.000 ya, Bang? Cilung Azam udah jadi. Wah, iya. Tungguin ondel-ondel ya, Zam. Biar kita makan bareng. Yeay, cilung ondel-ondel juga udah jadi nih, Zam. Enggak, kita makan dong. Ayo, Zam. Masih panas, Zam. Zam, kita makannya duduk yuk di situ. Nyam nyam nyam. Enak. Nyam nyam nyam. Enak banget, Zam. Iya, Zam, enak banget. Ayo, Zam, kita habisin, Zam. Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam.